Bagesho tše ke ditaba tša sepedi tša SABC Twiro tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. This indaba must therefore not become an exercise of problem diagnosing. We should not be here to diagnose the problem. We know what the problem is. Mopresidente Cyril Ramaphosa o kgopetše mmušo go tshwela mare diatleng go šogana le tlhobaelo ya kabo ya meetse yeo e kekelago pele ka nageng. Le a bona re kgatlhisa ka mo nokeng ba bangwe metsi a ba anwa a ona mo ba nwa metsi teng. Dikarolo tše dingwe tša lephalale ka Limpopo di tšwela pele go tsenelwa ke meetse a kelela tšhila ao a hlolago lefetla le maatla ka magaeng le ka toropong yeo. Singing of the song, it has its context, it's not inflammatory. It is part of the history of this country. Kabinete e nyakišiša seo go thwego ke masolo a go fošagatša a go phatlalatša tshedimošo yeo e sa lokago ka mekgatlo ya maafrikanere ya Solidarity le AfriForum le badirišani mmogo le yona. Bagesho thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Mopresidente Cyril Ramaphosa o kgopetše mmušo gore o matlafatše diphetogo ge go etla go mokgwa wa wona wa go šogana le bothata bja meetse ka nageng. Ge a bolela le baemedi kopanong ya Water Indaba ka Midrand, Ramaphosa o gateletše gore nako ya go bolela ntle le go tšea kgato mabapi le tlhwekišo ya meetse le kelela tšhila e fedile. Maikemišetšo a kopano ya Indaba ya meetse le kelela tšhila ke go hlama ditharollo tša ka pela tšeo di tla go kabo ya meetse yeo e ka botwago le yeo e swarelelago go ditšhaba. Batšeakarolo ba go fapafapana go bala bahlankedi ba ditirelo tša meetse ba poto ya meetse beng dikgwebo le baetapele ba tlhokomelo ya meetse ba hlole ba kopane go la Midrand go tla ka tharollo ya go ya go ile ya mathata a meetse ka nageng le go netefatša gore go ba le kabo ya meetse le mananeo go pararakelela tšhila a go ya go ile go ya go badudi. Mopresidente wa naga Cyril Ramaphosa o re bjalo nako ya go swara dipoledišano e fihlile mafelelong gomme ga bjale go nyakega phethagatšo. This indaba must therefore not become an exercise of problem diagnosing. We should not be here to diagnose the problem. We know what the problem is. We know the problem of water in our country. The challenges are well known. What is needed now is course correction. Go ikgogela meetse ka mo go se go molaong go dutla ga diphaepe tša meetse ka bo ya meetse ka ditanka digongwana tša go šitiša mananeo go parara mmušo le go se kgoboketše letseno la meetse ga mmušo ke tše dingwe tša ditlhotlo tšeo lekala le lebanego ke tšona gomme mopresidente Ramaphosa o re tšee di swanela ke go rarolla. There are people who make it their business to go and cut water lines, to create businesses for themselves so that they can cut water in trucks and tanks to our people. Mopresidente o tlaleditše ka gore mmušo ga bjale o šoma ka lebelo go lekola di-license tša meetse. As part of the structural reform process that we are involved in, we have been able to significantly reduce the turnaround time for issuing water use licenses. Mmušo o na le kholofelo ya go ruma go hlongwa ga lekala la bosetšhaba la mananeo go parara meetse ngwageng o tlago. Seo se tla tliša maano a go ya go ile le maikarabelo ditheong tše mmalwa tša kabo ya meetse tšeo ga bjale go na le go bohlatse bja gore ga di maemong a makaone. Go sa le bjalo kabo ya meetse ka Lichtenburg yeo e lego ka tlase ga masepala wa selegae wa Ditsobotla e tšwela pele go ba tlhohlo.
badudi ba motsesetoropong wa Boikhutso ba re ba hlobaetswa ke tlhokego ya metse ya go ya go ile ka lebaka la go kgaolelwa le go bulelwa metse ka go šielana tikologong yeo. Ba re dikarolo tše dingwe di kgona go hloka metse tekano ya matšatši moo ba gapeletšegago go sepela menabo ye metelele ba rwele dipakete tša metse le go šofa dikiribane. Baagi ba patelesega go ema mela e melele gore ba bone metsi ka ntlha ya go kgaolwa le go lekanyediwa ga tlamelo ya metsi. Bangwe ba tsweletse go ikgaratlhela fa ba bangwe ba bone tsela ya go itirela letseno. Mo gae mo ke mathata mme wa ka re tswile dipotreisi re tsamaya ka dikribane gore go tloga phakela ebile gore ke mathata. Nna ke rekisa metsi mo tseleng e ba leba metsi ha tswe mo phola a na le go sa tswe sebaka se se telele sa bo ma 3 months nako nngwe beke ha ka ratswile. Re sa le fo masepala wa Sedika wa Ngaka Modiri Molema wa re o tsweletse go tsereganya go thusa baagi. Bokete ba didiba tsa rona tse di tlamelang toropo ya Lichtenburg, Boikhutso le Bladeville ka gore metsi a ko a itsamaisa go gore gravitation. Re tle ka leano la di-booster pump tse di tla dirang gore re pompe ka bonako metsi a kgone go fitla kwa baaging. Baagi ba tla tswelela go kgaratlha fela jaana go fitlhelela mathata a metsi a rarabololwa. Sentle English, SABC News, Lichtenburg. Tlhokego ya metse ke tlhobaboroko go badudi ba bantši ka metsesetoropong ya Free State. Bothata bja kabo ya metse ao a tlago ka morago ga nako le metse ao a sego a hlweka a go nwewa le dipompi tšeo di omilego ke tše dingwe tša mathata ao a mago badudi gampe. Profense e lwantšhana le go katana le ditlhohlo tšeo di gakatšwago ke mananeo kgoparara ao a fokolago. Ho fumana metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere ke enngwe ya ditokelo tsa botho, empa komishini ya ditokelo tsa botho e bontshitse hore tokelo tsena di a hatikelwa Freistata. Baahi bana le pharela ya fumana metsi ao e leng bophelo moo ba tsamayang nako e telele ho ilo batlana le metsi le ho ema mela e melelele, mme sena se kenyeletsa le batho ba seng ba le baholo dilemong. Mathata re kopana le ona metsi ke gore metsi a ditshila ha hlweka ha go kgone go hlatswa diaparo tse tshweu ha ra nwele re a tsholla bana mala a bona a sebetsa ba kula bana ba hladi le magopo a re tshwarisa mala a bohloko o tsholla go e toilet ha ga go ka letsatsi. Ba bang dipompo di teng empa di omengo ha metsi a khutla ha hlweka ebile ana le monko o sa kgahlising. Bothata ba rona ke dibeke tse tharo ke a bone yena re hloka metsi ha re kgone ho etsa nix ha re kgone ho ja ha re kgone ho hlapa wa nkga di-toilet tse ka matlong tsona ke bothata. Bothata ba rona gore plant ya rona e hlokisang metsi e kwana Krugersdrift jwale metsi a tsamaya sebaka se se telele ho tloha kwana ho fitlhella moo re leng teng jwale ho ba le bothata ba between letamo le re nwang ho lona le pipeline e tswang planteng ke ka mokgwa metsi a fitlhang a se ka mokgwa a tlamehileng a ba ka teng. Komishini ya ditokelo tsa botho Freistata e buile tjena ka mathata a metsi a Wynberg. Re eletse gore hona le hloko e kgolo ya metsi re eletse le dikgwere di a tswa fela sewage ya spila fela mo distrateng mo re eletse hape le gore ditsela tsa rona mo go seemo fela sa ditsela ha di hantle. Baahi ba ipileditse ho mmuso ho rarolla mathata ana. So engwe baahi ba tshetse yona gore the areas tse banana hona le metsi ha re ka ratla ka etsa di-boreholes ba jwale e batla ditsebi gore di tlo go jwetsa gore na ke nnete dibaka tseo di na le metsi na bona ke tumelo fela ya bona. Baahi ba bang ba re ho bonahala sello sa bona se sa utlwahale. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Bjalo ka mehla re botšišitše gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore mopresidente Cyril Ramaphosa a kgopele mmušo go tshwela mare diatleng go šogana le tlhobaelo ya kabo ya metse yeo e kekelago pele ka nageng. Letlakaleng la Facebook, Gabriel Mapea o re polelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa
ke a ithekga ka gore re bolawa ke lenyora ka monageng ebile mo ke dulago ka fase ga masepala wa feta kgomo ka Tubatse ke mathata fela. Phuthi Miso yena o re ke kgale ba bolela bjalo ba mmušo wa ANC ebile ke mengwaga ye 30 re le ka gare ga demokrasi, bothata ke bogodu le bomenetša bo ikepetše ka medu. Letlakaleng la X Samson Mathabatha o re nnete ke gore mmušo wa rena sa ona ke polelo fela, re tla bona ka bona. Sophie Mashishi yena o re nna ditaba tšeo di bolelwago ke mopresidente ke tla di tshepa ge ke bona di phethega, ke kgale re lla ka metse go sena motho yo a re fang tsebe bjalo ke tla tshepa ka go bona. Re sa la amogela dikarolo tše dingwe tša lephalale ka Limpopo ge e sale di itemogela kelela tšhila yeo e tlišago monkgo o sa kgotlelelwego bonolo ka toropong yeo. Kelela tšhila yeo e elela le ka magaeng a bona. Democratic Alliance e butše molato wa go tshela molawana wa taolo le tlhokomelo ya tlhago kgatlhanong le mmasepala wa lephalale. Go le bjalo Khomišene ya Ditokelo tša Botho ka profenseng e re e nyaka go tšea magato a semolao kgatlhanong le mmasepala wo ka go palelwa ke go abela badudi metse. Kelela tšhila e tšweletša monkgo o sa kgaotšego o senyago moya. Mabala a dintlo tša baagišane kgauswi le mokere o sepedišago ditšhila a khupeditšwe ke meetse ya ditšhila. Mokgatlo wa DA o tšere magato kgatlhanong le masepala wa selegae wa lephalale. We have we have notified the Minister of Forestries, Fisheries and the Environment, Dr. Dion George, as well as the Deputy Minister of Water and Sanitation. We've received correspondence that they are planning to send the Green Scorpions also to come and investigate the matter from their side. Badudi ba shongwane ka ntlenyana ga lephalale ba ipiletša go mopresidente Cyril Ramaphosa go potlakiša magato a tlhokego ya meetse ka mono nageng. Ba šomiša noka ya kgauswi go hlatswa diaparo tša bona. Ba bangwe ebile ba nwa le meetse ao ge ba šetše ba šaretšwe. Meetse ke tlhoba boroko mo motseng wa Shongwane. Le a bona re kgathosa ka mo nokeng, ba bangwe meetse a ba anwa, ga ona mo ba nwa meetse teng. Ena anwa le ke diphoofolo. Ga ona meetse mo distrateng, batho ba sokola, ba sokodisa ke meetse, ba nwa meetse ana a tsamayang ka noka, ene ke matšhila. Go sa le bjalo, Khomišene ya Ditokelo tša Botho ka profenseng e rulagantše go ya kgorontsheko e le go gapeletša mebasepala yeo e sa obamelego go abela badudi bao ba amegilego. We are going to approach the court, going to make sure that we approach the court and get the court order to force the municipality to do what they were supposed to do voluntarily or as part of their mandate. Now we have to take them to court to do what they were supposed to do. Seboka seo se šetšanago le kabo ya meetse se letetše go tla ka tharollo malebana le tlhaelelo ya meetse. Kgorotsheko ya molaotheo e phaetše ka thoko maitekelo a AfriForum a go dira boipiletšo kgatlhanong le kahlolo ya koša ya Kill the Boer yeo e hweditšego gore koša yeo ga se ya go hlohleletša lehloyo. Ka morago ga go hlahloba diteng tša kgopelo ya AfriForum, kgorotsheko e hweditše gore kgopelo e swanetše go ganwa ka ge e sena dibaka tše di kwagalago tša katlego. Ka Phato 2022 kgorotsheko ya tekatekano e ntšhitše kahlolo yeo e thekgago EFF e bolelago gore koša e be e sa hlole polelo ya lehloyo. Ka Moranang 2024 kgorotsheko ya boipiletšo e beetše thoko boipiletšo bja AfriForum mo e hweditšego gore e paletšwe ke go hlatsela gore koša e hlola polelo ya lehloyo gomme moetapele wa EFF o be a sa dire selo go feta go diriša tokelo ya gagwe ya tokologo. Koša ya Kill the Boer, Kill the Farmer yeo malema a tšwelago pele go e opela e šomišitšwe ke rakgwebo yo a belegwego mo Afrika Borwa Elon Musk go leka go laetša gore e gata ka ditokelo tša botho go merafe e mengwe mo nageng.
Kabinete e nyakišiša dikgonagalo tša go gata kwa ga molao wa Afrika Borwa mabapi le masolo ao go thwego ke a tshedimošo e fošagetšego ao a dirilwego ke boetapele bja Solidarity le AfriForum le badirišani mmogo le bona. Se go ya ka tona kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni yo a bego a boledišana le boraditaba ka morago ga kopano ya kabinete ka Laboraro. Ntshavheni o bušitše a re ga sešo a bona lengwalo leo AfriForum e lengwaletšego mopresidente mabapi le koša ya Kill the Boer, Kill the Farmer. I haven't seen the letter to the president, but I want to give this following commentary. South Africans will recall that the matter of the singing of revolutionary songs that were alleged to incite violence were taken to court, and the court judgment came to say the singing of the song has its context, is not inflammatory. It is part of the history of this country, and it cannot just be washed away. Ba di tšwela pele tona ya kgoro ya merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola o hlwile a kopane le bamphato wa gagwe go tšwa nageng ya DRC Therese Wagner. Kopanong yeo e tla kgabagareng ya ge dihlogo tša mebušo ya dinaga tša SADC le East Africa Community di na le go maano a go hwetša tharollo ya ntwa yeo e tšwelago pele ka DRC. Sehlopha sa bomaditsela se tsebišitšwe kopanong yeo e bego e swerwe ka mokgwa wa inthanete pejana mo bekeng. Lamola o re motlanthe o ya go etapele sehlopha seo. The people of the Eastern Democratic Republic of Congo are yearning for peace and normality. We dare not fail them. We have to continue to act in unison to find long-lasting peace. I wish to assure you, dear colleagues, that South Africa will continue to support your quest for peace. In this regard, we support the ongoing mediation efforts aimed at finding long-lasting peace and durable peace. We are pleased that one of our veterans and former President, His Excellency Kgalema Motlanthe, has been invited to join the mediation team to assist in finding a solution to the conflict in the Eastern DRC. We have got no doubt that with his vast political experience, former President Motlanthe will be an asset to the team. Tšeo re sa tšwago go di amogela ke tša go Royal AM e bušeditšwe mmarakeng morago ga gore maitekelo a rakgwebo wa Durban Roy Moodley a go reka sehlopha a folotše ka metsotso wa mafelelo. Go ya ka dipego ditabana-tabana tšeo di dikologilego rakgwebo yeo ke tšona di dirilego gore go rekwa ga sehlopha seo sa Sean Mkhize go folotše. SABC Sport e kwele gore molaodi wa SARS Jaco Venter o hweditše tshedimošo yeo e dirago gore rakgwebo yeo a se ka ba le maloka a go reka sehlopha seo. Mookamedi phetiši wa peleng wa South African Football Association Dennis Mambul o re go hloka šedi ga bataolo ya SAFA ke gona go hlotšego majiša dihlong ao a amago sebapadi Teboho Mokoena le liru le leso leo le dikaneditšego bafana. Mokoena o be a se a swanela go raloka papading ya ka Labohlano ya makgoraditsela ya sebjana sa lefase sa 2026 kgahlanong le Lesotho gomme ga bjalo sehlopha se kana sa tšeelwa dintlha tše tharo ka baka la go bapala ga gagwe papading ya ka Polokwane. Mambolo o šomile bjalo ka mohlankedi mogolo wa SAFA e šitana le go ba molaodi wa SAFA. Mambolo o re go dira gore batho ba babedi ba tsebe ka tšohle tšeo di diregago sehlopheng sa naga ke sephetho seo se tšerwego ka bomo. You'll remember the embarrassment that we went through in 2012 and that infamous celebration at Mbombela. And so we took precautions not to have that happen again, and we wrote it into our own administrative procedures. If that system is still in place, there are two people responsible for that. Fielded in a match is declared ineligible following a protest. The team to which the player belongs will be sanctioned by forfeiting the match and paying a minimum fine of 6,000 Swiss francs. It doesn't mean that
the Bafana Bafanas out of the woods yet. Because Article 19.1 is also very clear. It says if a player fielded in a match and or competition is declared ineligible, the FIFA judicial bodies, taking into consideration the integrity of the competition concerned, may impose any appropriate disciplinary measures responsible for fielding eligible players. And so that responsibility lies with the Football Association, so the consequence of not abiding by that rule then evokes a disciplinary sanction. Mambol o šetše a ngwetše dipuku tše šupa gomme tše hlano tša gona di bolela ka tshepedišo e botse kgweding ya maotong. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Bageshu di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.